ngewe ikintu ndi kubazana n'ubu ntabwo burakinsubiza uko ngishaka. Ni gute abapasiteri bakora ibyaha bagakomeza bakitwaza Imana ngo nsambanyije wowe ngo kubera Imana? Nisi Imana bagutumye gusambanya umuntu? Ijuru rizajamwe abafite umutima wizerwa n'Imana, rizajamwe abizera Imana. Marayi yagiye ku muhanda gutega avuga ngo Imana yafashe ikanyohereza umuzungu azanira dolari zifadika. Uwugiye kwica umuntu avuga ngo Imana yampa nkamushikanayo. Uwugiye kwiba avuga ati nakwiba nkabishikana. N'uriko arasenga Imana ati Imana tabara bariya banywara umugi, tabara ziriya mfuvyi abayizeye Imana. Yes, nizere ko gahunda zimeze neza kandi ubuzima bukomeje kugenda neza. Ndagushimira gukomeza gukurikirana yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi, amanywa nijoro. Nshimira we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Jamaica, cyane reka nsuhuza abarundi mwoka byaramwe. Suhuza abarundi muri abantu b'abagabo, njya mbibona cyane kuri Instagram yanjye muradusura, kuri Instagram ya yawe TV muradusura ahantu hose. Mwibutse yuko ushobora kujya kuri Menya Nibi TV ugakurikirana comedy y'abanyarwanda baba hanze. Njya mbabwira ngo muzane ibiceri byanyu tubamamarize. Uyu we yarabimenye arabizana, ndamwamamariza. Ni Emi Nyawe, ndi kumwe na pasiteri, ndi kumwe n'umukobwa mwamenye cyane mu ma video y'abahanzi bagiye batandukanye, bamwita Vava. Ubu ngubu ntago akiri Vava, ubu ni umubyeyi, ariko nifuje yuko aganira na pasiteri. Hari byinshi afite kumubaza, namwe hari byinshi mwibazaga, ariko Vava araza kubibaza. Ariko mbere yuko Vava yivuga cyangwa se na pasiteri yivuga, tugiye kubanza twishyira imbere y'Imana kuko tugiye gukora ikiganiro kuva nabaho. Nicyo kiganiro kinshimishije. Pasiteri, karibu udusengere, uturagize Imana, ubundi dukomeze. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, banje kugushimira uyu mwanya uduhaye yo kuba imbere y'inyonga zawe. Twemerere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwami bwawe uko buri mu ijuru buganza aha hantu. Reka mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umuriro wawe Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo manuke muri iki kibanza, utwike imyuka abazimu n'abadayimoni, imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abasataniste, les forces d'envoûtement zose aho ziva ndaziturije umuriro w'ijuru njohereje kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Uwiteka ubushake bwawe bwo buvugira aha hantu, ikitakuvaho Uwiteka ndiho cugagwe, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka kuvyumvise, nubihererwe icubahiro, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami, amen. Yes, pasiteri arakoze cyane. Mwabyumvise, ni umurundi, ibyaza kujya avuga nk'abanyarwanda mu byumve nyine gutyo biraba ari ukuri. Reka twumve. Vava, umeze ute? Meze neza. Umeze fresh? Witwaje? Nitwa Mama Didi. Mama Didi. Abandi bari bakoze nka Vava. Aragize Vava, ariko ubwo nyine byahinduye isura, nitwa Mama Didi. Witwa Mama Didi. Yes, Vava wambwiye ati urashaka kugira ibintu baza pasiteri, ariko ndagira ngo na pasiteri atwibwire amazina ye ubundi kugira ngo tubane twese tuziranye. Ngiye navuze ko nitwa Emi. Yes, ashima cyane. Mbaje gushimira Imana yo mu ijuru. Amazina yanje nitwa Pasiteri Nahaye Serge, ndi umusaza w'imyaka 52, mfise umugore umwe n'abana 4. Nkunda Yesu kuko niwe yatanguye kunkunda. Umwami Yesu abaho umugisha. Umwami Yesu aduhane umugisha twese. Pasiteri, uyu mukobwa ubona aha ngaha umurebye gutya visage uko nguko umubona, ku bana b'abantu batekereza ibindi. Ndavuga ati uyu muntu kameze n'amatatuwaje, ibintu byose, imisatsi kunameze, hari ibyo batekereza ko yifuje kuganira nawe. Nise ko wabitwemereye. Yego, ndi ngaha ivy'Imana, mwuka w'Imana ashoboza ndavyishura, ivyo ntashobora mu ntahure. Umwami Yesu abahezagire. Vava, ngenda tangira nkubaza, uri umukristo, uri umusilamu, uri umuyehova, usengera muri hedini? Njyewe ndi umukristo, nsengera mu idini rya Katolike. Nifuje nyine, njye nizera Imana, nifuje nyine kuba nahura n'uyu mupasita tukaganira. Hari ibibazo nyine mfite ku mutima wanjye nshaka kumubaza, nyine numvaga ariwe nabibaza kandi akansobanurira, agasobanura n'abandi muri rusange, n'abandi nyine bakabimenya. Nubwo nyine abantu bizera ibintu bidafatitse, gusa nyine twifuje nyine kubagezaho kino kiganiro, cyane nkanjye nyine wamwifuje, bitewe nyine y'ibyo nshaka gusobanukirwa ntazi, numvaga n'abandi babyumviraho.
hari igikomere waba waratewe wenda n'abakristo ku buryo ushobora kuvuga ati wenda cyangwa se n'abakozi b'Imana b'abapasiteri ukavuga ati hari ibyo nshaka kubaza pasiteri? Yego naragitewe kuko njyewe umwana wanjye ndi hafi kubyara, umwana wanjye ni nko yari yapfuye ako nyine Imana yakoze ibitangaza njya mu nzu y'Imana n'umushuti wanjye twari duturanye mu rugo, anjyana nyine arambwira uti ikintu nta nubwo njye nari mbizi, yarambwira ati umva urabura igihe gito ngo ubyare, ikintu nagufasha tujye gusenga, byari kuwa kabiri, tujye gusenga usenge nyine wumve nyine icyo Imana ikuvugaho. Tujya gusenga turasenga nyine barampanurira bambwira nyine ibintu bigiye Imana ifunze n'ibigomba kuba. Ariko ikintu cya mbere cyane agahinda ni ukuntu abantu nagiye nsanga n'ubwo wenda bankoreye ibintu byiza nanone banciye intege barambwira ngo uri umunyabyaha, ngo tatuwaje ngo ibiki. Njyewe ntabwo nizera ko tatuwaje zihuriye n'umutima w'umuntu, kuko umubiri se ni iki? Icya mbere naho ni icyo umutima wawe wizera, icyo nyine umutima wawe wizera nicyo Imana ikora. Njyewe nicyo kintu nizera. Rero nagiye gusenga ariko nyine nubwo wenda byamfashije ariko nyine bananciye n'intege nyine numva ndihebye. Ariko nyine ndashima Imana yaramfashije inkura nyine ahantu hakomeye. Ubyara umwana ari muzima kandi mbyara umwana ari muzima. Umwana wanjye kuva kugeza igihe namubyare kugeza izi saha nta muti n'uyu n'umwe azi wo kwa muganga, ni Imana imurinda. Twagiye ikibazo cya mbere ushaka kubaza pasiteri uri buhereho ni ikihe? Ikibazo cya mbere nshaka kubaza pasiteri, Serge muri aho ikintu cya mbere nshaka kukubaza, nagiye gusenga nyine mu mutima wanjye nabohotse, nshaka kwatura, nshaka nyine ko bansengera bimvuye ku mutima kandi bindiwe. Ariko nyine nubwo bansengera ariko banciye intege barambwira ngo wowe ngo ikintu ngo bisaba ngo ugomba gukora ibiki, ngo tatuwaje, ngo ugakuraho ngo amaherena yo ku zuru, ngo amaherena yo ku matwi. Njye ikintu nshaka kukubaza muri make, amaherena yo ku zuru, amaherena yo ku matwi bihuriye hehe no kwizera k'umuntu mu mutima we? Yesu ashima cyane. Mbanje gushimira Imana yo mu ijuru ishoboje kuba n'imbere y'ubwoko bw'Imana, abantu bose aho baherereye impande zine z'isi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nashaka nganire n'uyu mukobwa wa Yesu, umukobwa w'Imana, ariko akiri mu rugendo rwo kwigisha, kuko ndabona afise inzara n'inyota yo kumenya ukuri, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuri kw'Imana nimwakumenya kuzababatura. Bibiliya nashaka nkwishure mbanje kuja mu bintu vyanditse vy'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Imana irema ibintu byose bizatunga umuntu ibishira mu itongo rya Edeni, ngo ariko mu nyuma haba inama mwijurire mu mwana w'umuntu, ngo habura gato ngo imunganishe nayo, ngo imurema umuntu mu ishusho yayo. Imaze kumurema iramubwira ngo henda guhaye isu yiganze. Ndashaka kukubwira mugenzi, umwana w'umuntu amaze kwanka kumvira Imana icyo Imana yamubujije, byatumye abura inkoni y'ukuganza. Nawe nashaka ndakubwire, ishusho y'Imana urafite ukuntu umuntu Imana yaba yaramuremye ukiva mu nda ya mama wawe. Ariko ibihe bishobora kwita izina umuntu. Dogiteri iyo asoje amashuri akaba atararonka akazi k'ubutagisimeni bamwita umutagisimeni. Iby'ubudogiteri ntabakiri dogiteri, ibihe biba bimwise izina. Umukobwa iyo abyaye umwana nk'uko wabyaye umwana ukamubyara utararongorwa bakwita ngo iki? Banyita indaya. Ni ukuvuga ngo ibihe bikwita izina, ariko nubwo bikwita izina ntibisigura ko ubuhindutse kwitwa umuntu yaremwe n'Imana, kuko Imana ntiyanka icyaha, Imana ntiyanka umuntu yanka icyaha. Bisobanura ngo ni ukuvuga ngo icyaha cya mbere umutahe w'ibyaha byose ni ukutanyurwa. Iyo umuntu atagize kunyurwa abura kunyurwa n'uburyo Imana yamuremye, harimo ukuntu wahisemo. Urabona uri umukobwa mwiza, ariko wakubura kunyurwa n'uburyo waremwe, byarahindutse bishaka utundi dushusho tukwereka nk'uko umengo usa neza. Ndashaka kukubwira ngo umwami Dawudi
amaze kugeragezwa n'umugore wa Yuriyo, Imana yaramubajije ati ku byo wakoze, iramubwira ati ese iyo ukambwira sinaguha abandi bagore, iyo ukansaba, ariko kubw'icaho wakoze ugiye uzabona ibara. Nawe nagira ndakubwira, iyo Imana ibona bibereye ko uhinduka ukagirirwa iyindi shusho, wari kuyisaba ikabiguha. Ariko ibi ntabwo bihuje n'ubushake bw'Imana. Hariho originalite y'Imana. Ndashaka ndakubwire umukobwa wa Yesu, nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. Abandi aho bakubwiye sinzi imvugo, hariho imvugo umuntu imvugo bita imvugo mbabarira amatwi, hakaba n'imvugo ibabaza cyane. Ariko icyo nshaka kukubwira, igikenewe cya mbere ni uko wegera ibirenge bya Kristo. Wegera ibirenge bya Kristo, mwuka w'Imana akagusanga, akakwibutsa ko uri mu ishusho y'Imana, kuko nje kukubwira ngo ijuru rizaja bari mu ishusho y'Imana. Kandi Yesu aravuga ngo genda mu munyu n'umuco w'isi. Uranyumva? Yesu mbonera ubu wakubwira ngo uze kuba pasitori, ukagenda kubwiriza na tacu yaje nayo mahere ni ku gutwi no ku mazuru, abantu ubona bakwizera? Umva nkubwire pastor, yabanze imishiro bakwizera? Ntabwo banyizera. Ati gutereka nsobanura ukuntu batanyizera. Ukwizera kwanjye mwihangane nyine bigiye kuba nka debate, ako si debate. Kujya nyine ibyo nshaka nyine kubaza bisobanurwe n'abandi nyine basobanukirwe. Nese pastor, Imana suri umubyeyi, umwana wawe afite umwaka, sibyo? Tuvuge afite imyaka 5 kuko abakiri umwana. None se umwana agiye akarya ibyondo, sibyo? Akarya ibyondo atabizi yuko ibyondo byica cyangwa bigira ingaruka, wamurenganya? Yesu ashima cyane. Ndashaka ndakubwire ngo nakubwiye ngo ibihe byita amazina umuntu. Uyu mwana Bibiliya ivuga ngo ivyo twakoze mu kutamenya Imana ntibitubikubarako. Uranyumva? Nimba wabikoze mu kutamenya, ariko hari ukuri kundi gukiza ubugingo, kuvuga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'ijoro buri hafi. Ivyo wakoze ni ukuvuga icyo shaka kukubwira, ni ukwibuka ishusho ya mbere wahoranye. Usaba Imana ngo Mana kandi ndagusaba Imana yo mu ijuru igusange, mwuka w'Imana gusange. Ivyo mvuga ibitayivaho ndavyugaje, ariko imbaraga z'umwuka w'Imana zigusange, ziguhindure nubwo tuza gutandukanya, zigusange zikwibutse ishusho wahoranye. Ntabwo abantu bazagukunda ngo nuko washitse kwa mahere n'igihumbi. Ntabwo bazatuwaje, bazagukunda kubera ubwiza bw'Imana buri muri wewe. Kuko abantu hari icyo bareba, ariko ndashaka cyane cyane urebe ngo ese ndumunyu n'umuco w'isi. Umwana wanje ibi bintu ko wavuze ngo nturi umuvyeyi ufite umwana, ese umwana wawe wakwishimira ko atobara ku mazuru n'amatwi akagira ko tatu yaje? Impamvu ntabyanga, ntago nabya, kuko umuntu abagomba ikintu kikoze giturutse ku Mana ni ikintu cyiza. Nimba umwana wanjye mu mutima we avuga ati nshaka gushyiraho tatuwaje, niko nyine bigomba kugenda. Ntago ukoshaka kumubuza n'undi akabikora uko nyine wabishaka. Nje niko mbyizera. Reka ndakubwire mukobwa mwana w'Imana, nakubwiye ngo ibihe bisimbura ibindi. Hariho ibihe umuntu hacamwo kubera kutamenya. Ikintu ca mbere ni ugushaka kumenya. Ubundi nashaka ndakubwiye utaramenya icyo ushaka, ntumenya n'icyo usaba. Niyo utaramenya ufite agaciro, ntumenya icyo ugomwa. Rero shaka kukubwira ngo icambere gikenewe ibura bivuga kubera utaramenya ukuri. Ariko icyo nashaka ndakubwira ukuri ni iki? Ukuri ni ukumenya ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo Yesu aravuga ngo nimwankunda muzokwitondera amategeko yanje, nanjye nzabasabira Data wundi mufasha azohorana namwe iteka ryose. Umaze kuronka umufasha, hari ubundi bubwenge ugira burenze ubw'iyisi, burenze ubw'amarangamutima, burenze kwifuza, bumara inyota y'ivy'iyisi, bigakunda ukagira kunyurwa n'ishusho y'Imana. Pastor, hari ikintu kimwe nshaka kukubaza, nubwo ndutakinshubije ngiye mu mvugo nyishakamo. Umwana w'imyaka 5 ari icyondo, ntago abizi ko icyondo ukiriye cyamwica. Hari ubwo abizi, ntago abizi. We akirya azi ko ari nkuko yarya ibiryo, sibyo? Niko nyine we ababizi. Ariko nje nyine ko nabisomye, Imana ntago yaziza. Imana imeze nk'umubyeyi, kuko n'umubyeyi wa twese.
kuko ntabwo umubyeyi yakubita umwana ngo yarira icyondo kandi utazi ko icyondo kizira kukirya. Rero n'Imana nibyo mvuga uti nimba Imana njyewe Vanessa ntazi yuko kwishyira tatuwaje ari icyaha, nta kuntu yabimpora se gute kandi nabizi ko ari icyaha. Ikindi kintu nshaka kukubaza ko tujya twumva nyine hari abantu Imana ivugiramo bakabonekerwa bakaza bakatubwira ngo gutya na gutya, kandi kuko bikaraba nabyo ko umwana wanjye ibintu byabaye babimbwiye mbere y'igihe afite amezi 4, kandi ibyo bintu nyine byabaye no kuvuka. Urumva nyine abahanuzi ibintu nge abahanuzi ndabizera kandi nizera Imana ndayizera, ariko ikintu cyo nabasha gusobanukirwa nimba njyewe Vanessa icyaha mu mategeko y'Imana 10 nta cyaha cyanditsemo ngo kwishyira tatuwaje ni icyaha, kwipfumuza ku zuru ni icyaha, uri kumva kwambara mini ni icyaha. Gute Imana yabinziza kandi ngewe mu mutima wanjye nazi ko ari icyaha? Icyo nashaka kwanza kukumenyesha kimwe nuko amabwirizwa atari 10 gusa, ajya 10 ni cegeranyo cy'amabwirizwa. Amabwirizwa ni 663. Uranyumva? Rero muko vyegeranye hariho kuvuga ngo kunyurwa na icyaha cyitwa kutanyurwa tikirimwe muri ya mabwirizwa. Kutanyurwa niwo muzi w'ivyaha byose. Kutanyurwa kudashima n'ukuri nagusubiriyemo, ariko icyo shaka kukugaruriraho ngomba kukwishuraho ni kimwe. Uyu mwana nimba ari ivyondo kutamenya, nakubwiye ngo ivyo dukoze mu kutamenywa Imana ntibitubarako, ariko icyo shaka kukubwira ni kimwe. Iyo umaze kumenya ukuri nka wewe gushika ubukuru urakuzi, igisigaye no kumvira. Uranyumvira? Kuko kumva no kumvira ibintu vy'Imana n'ibintu bibiri. Bibiri iravuga muri Zaburi ya 50 umurongo w'16 gushika 21 iravuga ngo umunyabyaha Imana iramubaza ngo wiruhishiriza iki kuvuga amategeko yanje mu kanwa kawe, ngo ubwo urinya nkaguhanwa, ngo iyo uhuye n'abajura, iyo uhuye n'abasambanyi, iyo uhuye n'abasuma, iyo uhuye n'ababushwe n'ibizira byose wishimira gufatana, ngo ariko ivyo urabikora nkihorera, ukibaza ngo mwanye nawe, ngo ariko nzaguhana ndabishize imbere y'amaso yawe kuvyagiye bikurikirana byose. Shaka kukubwira ngo uyu mwanya Yesu Kristo ari ku ntebe y'imbabazi, ariko siko bizahora. Agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, yicare ku ntebe y'imanza, kandi umwe wese azobazwa bihuje n'ivyo yakoze. Rero shaka kukubwira ngo ntabwo imihango y'idini, ntabwo amatite amazina y'isi twita. Hariyo ikintu kimwe ndashaka kukubwira ngo umwe wese arafite izina umutima wiwe umwita. Ici Imana ukwita ni naco Imana izakwita. Nico shaka kukubwira ngo Imana hari ibintu bitarya ruswa n'umutima w'umuntu n'Imana. Ugombe wiyita icyo ushaka cyose, Imana iraza ukuri kwayo, kandi ku rurembo rw'Isiyoni utazoba ari mu ishusho yandiho azacirwa urubanza aterwa mu rudashira. Yes, gahunda ndabizi ko zirakomeje muraza kuryoherwa. Pastor, uyu akiri ku kibazo akubajije ngo kwitugu amaherena yishyizeho na tatuwaje yishyizeho, ko hari abakozi b'Imana mu rusengero baba pasteri usanga nabo bafite ayo maherena. Ese bo nago basobanukiwe ijambo ry'Imana? Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga muri Yeremiya 7 umurongo wa 7 kumanuka gushika ku 12 haravuga ngo mbega birashoboka ngo dore ko mwiringiye amagambo y'ibinyoma, ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mugakora ivyo bizira byose, mwaheza mukaza mugahagarara imbere y'izina rya muri ingoro yitirirwa izina ryanje mukavuga ngo ndakijijwe, ngo ari kugira mukora ivyo bizira byose, ngo rega nije Uwiteka yavyivugiye navyiboneye. Ni Imana ibaza, abibaze baza abandi, ibaza baza uko kuri. Nakubwiye ngo ingabire sagakiza, ingabire impano mu Kinyarwanda sagakiza. Ashobora kugira amahereni, ashobora kuba anywa inzoga, ashobora kuba nasambana, ariko iki Imana impano yahaye umuntu ntiyicuzaho. Ariko hariho umunzani. Kuri uwo munsi Yesu Kristo azotandukanya impene n'intama. Ivyahishwe Yohana 20:11 gushika 20 haravuga ngo mbona intebe niniya niyivyagiyeho, kubitabo birazinguruka. Mbona n'ikindi gitabo ngo umuntu wese azaboneka atanditswe mu gitabo cy'ubugingo aterwa mu kiyaga cya kumuriro. Ndashaka kukubwira ngo Yesu yavuze ngo uwo munsi bazava ngo twasenda abadayimoni, twarambika ibiganza ku bagwayi bagakira,
ngo ariko azobabwira ngo mviraho mwabikora bizira sinaho nigeze kubamenya. Uranyumva? Nagira ndakubwire Yesu yavuze ngo muza nimba munkunda muzitondera amategeko yanje. Ntabwo amatite ariyo aduha kwitwa abana b'Imana. Ntabwo kwitwa pastor canke bishop ariyo bitwitwa kwitwa abana b'Imana. Ikiduha kwitwa abana b'Imana nukugira umutima wizegwa n'Imana. Hari ibintu bisusa bidasa. Hariho kwizera Imana no kwizegwa n'Imana. Abantu bose mwisi bizera Imana, ariko si bose bizegwa n'Imana. Ikiduha kwizegwa n'Imana nukugira umutima wizegwa n'Imana. Bitangwa niki nukumvira ijwi ry'Imana bikaduha kwatura ibyaha n'ibicumuro, bigatuma uhabwa ubwiru bw'Imana, bikagusubiza ishusho y'Imana. Umwami Yesu aguhezagire. Yes, ubu noneho ngiye kujya mbafatira mikoro buri muntu kuko biraza kugira ndagira ngo vava nimba hari ikindi kibazo urishyuwe neza urumva unyuze. Jewe nawe ntago ndanyurwa kuntu gute ntaranyurwa. Je hari ibintu ntabo numva. Oya tuvuge ibintu biri honnête twese dusanzwe tuzi. Sibyo? Nkanye ndi umukobwa nagiye nsengera ahantu henshi ngiye ndi umukristo. Ndi umukatolike narabatijwe ndanahabwa. Kintu mbura no gukomezwa. Sibyo? Ariko nk'iyo kuko nagendaga ngira abashuti dusengera mu madini atandukanye, nimba umuntu w'umupasteri aza ngiye Vanessa Kanerita ari umupasteri tujya imbere wenda wabisobanuye ati impano n'ibyo umuntu akora biratandukanye kandi uko biratandukanye. Impano nyine ni impano nyine umuntu aba yarahawe n'Imana. Ariko ikindi kintu ngewe ntumvamo gute uvuga ngo ngewe Vanessa mu mategeko y'Imana ni 10. Nta tegeko rya tatuwaje, nta tegeko ry'amaherena, nta tegeko ryo ko nisize ruje, nta tegeko ryo gusize cyangwa nakize ibintu by'umweru mu mutwe. Nkurikiza amategeko nzi. Kumbwira ngo amategeko y'Imana ngo ni 600 nangahe ntago mbizi. Dukurikiza abantu ibyo tubona kandi ndabikurikiza. Gutubwira ngo ngewe Vanessa ngo ndakurikiza nta muntu nica, ntawe ndoga, ntawe mbwira nabi, uwo mfite bikeya turabisangira. Wenda nyine abantu babigira beza rimwe na rimwe bitewe n'igihe barimo. Nkuko nyine igihe gihindura abantu kandi igihe kigena ibiriho. Sibyo? Umuntu w'umupasteri akaza ari umuntu ukora nabi. Uri kumva? Akaza nyine akiyorobeka, akigira nabi ngo ni Imana. Ubwo subi ibyo ni ibiki? Kuki si yo mpano kuki atajyanye ahandi ngagenda akora ibindi bintu? Kuki yayizanye mu Mana kandi yiyorobeka imbere y'Imana? Ushatse kuvuga yuko wenda ari umupasteri waje kugutera. Njyewe umupasteri ntago ari inkuru wenda sinanywa ko mushyira kwitangaza bakuru ngenda mufite. Aje no kubwiriza no hanze na hehe arabwiriza ari umupasteri uzwi neza. Aragutereta. Aranereta. Usibye nanjye nabandi arabatereta kuko umuntu washobora gutereta bafite n'abandi benshi atereta. Aragutereta ko ngati ibiti n'ibiti nyine bwa bugambo bw'abagabo. Uri kumva pastor? Ariko ikintu ngewe ntasobanukirwa gute bigenda gutyo. Nashaka mbaze ndakwishure ikintu kimwe nashaka kukubwira. Byose gituma bimeze uko ni inyigisho zigishijwe zivuga yuko umuntu akizwa ibyaha. Muri uru rugendo iyo umuntu ari ku rugamba ntaba agiye kugwana na aduyi kugira ngo ntibarasane. Kandi uri muri uru rugendo iyo harashwe ubutwara ingabo ni ukuvuga ngo haba insinze kuri aduyi. Ni ukuvuga ngo na Satani atera ibitero ku bantu bazi ukuri. Rero icyo shaka kukubwira pasitori, bishop, reverend ni abantu. Hanyuma ikindi nacyo ukwiye gutahura ni kimwe. Nakubwiye ngo impano si agakiza. Ashobora kuvuza impano akaba yariswe na pasitori. Yiswe na pasitori n'idini. Shaka kukubwira ngo hariho imihango y'idini ntabwo ihindura ukuri kw'Imana. Kandi ibyaha bikozwe na pasitori ntibihindura urubanza Imana izaca. Kandi umwe wese azabazwa iby'iwe yakoze. Ntabwo umuntu azabazwa ngo nuko ari pasitori. Azabazwa kubera yase kumvira ukuri kw'Imana. Ukuri gukiza ubugingo kuvuga ngo ni mwihane ubwami bw'ijuru buri hafi. Uyu nimba yaraje kugutereta bishoboka uwo munsi yari mu ntege nke n'umuntu. Kindi nacyo cyakabiri shaka kukubwira wahagaze cyane ku kintu cya tatuwaje. Nakubwiye ngo mwuka w'Imana nakugendera
hari ibindi azagusigurira. Si tatuyaje gusa n'iyi mishatsi wahinduye ni icyaha kuko wahinduye originalite y'Imana. Aya mahereni watubuye ku zuru si uko iri zuru ryawe ryabaye ryiza kubera ashize ko hereni. Oya, ndashaka kukubwira igikenewe cya mbere. Hamuretse n'ivyo byose icyo shaka kukubwira ni kimwe. Sindiko ndakwagiriza ariko shaka kukubwira gutya. Nuko hariho Kristo atwikorerera imitwaro. Nuko Kristo atwikorerera imitwaro. Abanyabyaha ntabwo umuntu icana igihindurwa ngo nuko cyakozwe n'umupagani. Umuntu wese akoze icyaha n'umunyabyaha. Ariko ibanga ngoma ndakubwire ni rimwe gusa. Niri. Nuko umuntu adakizwa ibyaha. Umuntu akizwa urubanza rwo gucirirwa hiteka guje muradashira. Ariko umuntu akatura ibyaha. Itandukaniro ryo ukijijwe n'ubudakijijwe nuko umwe akora icyaha kaburijwe rimwagiriza ikibi akabara n'imbaraga zo guhunga ico cyaha. Hakaba n'ubundi abayimbata y'icyaha. Uyo rero nk'ubwo icyo wakoze nk'uyu wamubwira atari ko mukozi w'Imana ivyo ariko urakora na makosa ndakugaye. Kuko bibuke Nowa amaze gukunywa inzoga gasinda umuhungu we mukuru yagiye kuvuga ngo cidata kiri gusa. Amaze kubivuga benese abo bavukana baraza baramufuka. Kutamufuka kuyo yarabizize ariko singuteye ubwoba. Shaka kukubwira gusa nuko bikenewe ku muntu wese akwiye kuba umunyu n'umuco w'isi kuko ntiyakubereye umunyu n'umuco w'isi. Ndashaka ngaruke kuri iki kintu wavuze ngo uri umukatolika. Nagira ndakubwira ijuru ntirizajamwe amadini. Ntaho Yesu yigishije abantu genda muhindura abaremwe kuba ba deperi kuba ba Pentecote kuba ba Katolika kuba mizirimo. Yesu yabwiye ngo genda muhindura abaremwe kuba intumwa zanje kuba bigishwa banje. Kandi nagira ndakubwire inzira no kubugingo ni Yesu Kristo kandi kiduha kwitwa abana b'Imana n'ukwatura ivyaha. Umaze kwatura ivyaha ukemera ukagerekeranye mu cya Kristo ukabatizwa. Kubwo wakiriye Yesu akira Yesu nk'umwami n'umukiza ukabatizwa ugapfana na Kristo ukazukana nawe bigahinduka ugahabwa imbaraga z'umwuka wera zikumara inyota ibinaniza abandi mwisi ugahinduka umukobwa mwiza ukagira kunyuga umwami Yesu agohezagira. Umva Kristo yeza kuzwe kabisa. Ngewe ikintu ndi kubazana n'uburago burakinsubiza uko ngishaka. Ubundi Imana izabaza umuntu ibyo yakoze abizi ko ari icyaha yaragikoze ntiyature kigakomeza nyine ari icyaha uko atasabye imbabazi ngo yature. Hanjye nimba naraduye ntago turi nyine ndi kwibanda ku by'amu twaje koko nibyo abantu babona kandi nibyo abantu abenshi bafatamo nk'icyaha. Icyo ko mbona bireke. Ibyo nakwishuyeho wabyo. Reka noneho nkubaze ibindi. Nako narubwo n'ibindi ndi kubaza ibintu twatuma turavugaho. Ko ubundi kwizera ni ku mutima. Sibyo? Kwizera ni ku mutima. Sibyo? Nimba ku mutima wanjye nizera ngavuga ati Imana yakora ibi nibi nge ndizera Imana nubwo nkora ibi nibi nizera Imana. Kandi umubyeyi wacu ntago umubyeyi yaziza umwana ikintu atazi. Nese gute Imana yanziza ngo nakoze iki kandi nge ntakizi. Ntago ibyo muri kubinsubizaho neza uko mbishaka. Ntago uri kubinsubiza. Ikindi ikintu cy'abapasteri. Abapasteri ni abantu nuko natwe turi abantu bafite umubiri nkuko nyine tuwufite. Ahubwo je kintu nyine kinkora ku mutima cyane ni gute abapasteri bakora ibyaha bagakomeza bakitwaza Imana ngo nsambanyije wowe ngo kubera Imana. Nese Imana bagutumye gusambanya umuntu. Nge ntago mbyumva. Umva ndakubwire uwakubwira gutyo ntaba ari umukozi w'Imana tandukanye. Kwitwa ntabwo umuntu yitwa ntabwo umuntu yitwa umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana kubera afise amatitire yo kwitwa pastori. Bibiliya yivuga ngo tuzobamenyera ku byo bama. Nimba hari abakora ibimeze uko aginyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana. Bibiliya yivuga ngo ibyaha byose bizaharirwa. Ariko uwurogota ku mwuka w'Imana ntazaharirwa. Rero shaka kukubwira ngo nkubwire mukobwa madamu nako muvyeyi shaka kukubwira ngo hari ibintu bibiri kwiye gutandukanya. Hariho ukuri kw'Imana hakabaho kwizegwa n'Imana no kwizera Imana. Banza utuze gato. Wewe uwizeye Imana ushobora gusaba Imana. Umaze gusaba Imana izuba ririko riraka n'imvura iragwira abantu ababi n'abeza. Ivyo ni ibintu Imana yateguriye igira neza abantu ababi n'abeza. Ariko hariho umunsi w'iherezo. Hariho umunsi w'amateka. Ijuru rizajamwe afise umutima wizegwa n'Imana rizajamwe abizera Imana. Marayi yagiye ku muhanda gutega avuga ngo Imana yafashe ikanyohereza umuzungu azanira dolari zifadika. Uwugiye kwica umuntu avuga ngo Imana yampa nkamushikanayo. Uwugiye kwiba avuga ati nakwiba nkabishikana.
n'uriko arasenga Imana ati Imana tabara bariya banywara umugi, tabara ziriya mfuvyi aba yizeye Imana. Ariko kugira Imana yumve bizanwa no kusa umutima wizegwa n'Imana. Kandi kiduha kwizegwa n'Imana nuko utagira ijwi rikwagiriza ikibi. Icete ca mbere ca Timoteyo igice ca mbere umurongo wa 18 wa 19 haravuga ngo mwana wanje Timoteyo ndakwihanangirije kurikiza ubuhanuzi bwavuze ibyaho kuva kera ngo ugire ukwizera mu mutima utari mwijwe rikwagiriza ikibi. Ngo iryo jwi bamwe bararishibuye amera nk'ubwato nk'ingugi zisabye mu byo kwizera. Nagira ndakubwire ngo aha mwisi iyi si turacari mu rugendo, ariko nashaka ndakubwira ngo siko bizahora. Hari umunsi ku rurembo rw'Isiyoni Yesu Kristo azaza kandi nzazotandukanya impene n'intama. Ariko kimwe cyo shaka kukubwira, Imana ntikorera mu kigare. Umwe wese azabazwa ivyiwe yakoze. Ico shaka ndakubwira niki nuko abantu ico hamagarirwa wewe uhamagarirwa kwiraba ngo jewe Vanessa ese hamwe nopfa nojahe canke ivyo nkora byose nkorera gushimwa nande. Wabona mwene sakoze icyaha ukamubwira ati mukunzi ivyo ukora n'amakosa, ariko ico shaka kukubwira wewe nashaka kukubwira ngo inzira n'ukuri n'ubugingo ni Yesu Kristo. Kandi utamwizeye, kandi ubumwizeye ugahabwa amatwi yumva ijwi ry'Imana ukagira kunyurwa. Kandi ijuru nta munyabyaha, ijuru abatazi wo kumvira ijwi ry'Uwiteka baza ikindi ikidukoresha. Nakwishuye imbaza ikintu nyine ngiye nshaka gusobanukirwa. Kwizera ni mu mutima, sibyo? Kandi umuntu yizera ibyo abona, ntabwo umuntu yizera ibintu biri mu nzagiye, sibyo? Nimba njyewe nizera Imana nkaba nta muntu memukira, nkaba nyine ndi umuntu usanzwe, gute umuntu duhura umupasiteri akancira urubanza kandi njyewe mu mutima wanjye nizera naratuye mvuga uti gutya na gutya Imana naratuye bimeze gutya na gutya, gute umuntu wo kandi ikindi reka nkubwire pastor, wenda si wowe reka tuvuge kuri bagenzi bawe kuko mwese nyine ni kariyeri imwe, sibyo? Mwese ni kariyeri imwe. None se uzaza umbwire njye nizera ibintu nyine ibintu ntazi, njye nizera mu mutima wanjye binjemo n'ibyo nizera kuko abantu ntabwo bizera. Kuko umupasiteri uza kantereta, urukumva uza kantereta kandi twahurira muri wenda kiliziya cyangwa wenda ni mu yindi caci akigisha ngo Imana ngo ibiki n'ibiki, nyine nawe urabizi ukuntu nyine ngo nyine ibintu byinshi, sibyo? Kandi mu by'ukuri atari kameze kuko nyine abantu twizera ibintu tubona. Nimba uwo mupasiteri aza akavuga ko ati wowe Vanessa ugomba gusambana niko Imana yabivuze, undi akaza akambwira uti wowe Vanessa ntugasambane niko Imana yabivuze. None se pastor, ahantu ngera nshaka kunsobanurira neza, sibyo? Nshaka kunsobanurira impamvu twizera abapasiteri, kuko abapasiteri nyine tuzi ko ari abantu Imana ibonekera ikadutumaho mu magambo make. None se gute umupasiteri akambwira ati Vanessa ugomba gusambana kugira ngo bigende gutya na gutya, undi akaza ngo Vanessa agenda mu nzira niyi ugira gutya ufashe ibiki n'ibiki, nyine ibintu byiza, undi akaza akambwira ibi nakizera iki nkafata iki. Njye niyo mpamvu njye nizera mu mutima wanjye, sinzi impamvu muncira urubanza yuko nizera mu mutima wanjye mukambwira ngo tatuwaje ngo amaherena ngo ibiki. Njye nzi ko Imana n'umubyeyi wacu ntabwo yaturenganyiza ikintu tutazi. Guteze njye nsobanurira mbyumve neza. Yesu ashimwe. Abavyeyi bose bitwa abavyeyi. Uhuye n'umubyeyi anywa urumogi akanyura urumogi aruha ku mwana we, ugahura n'umubyeyi atanywa urumogi nawe agafite umwana we kandi akarumubuza, bose si abavyeyi. Ariko umuvyeyi w'ukuri ninde? Umuvyeyi nubuza umwana w'uyu rumogi. None wewe ku myaka yiwawe ikibi ni icyiza ntacyuzi, ubu umwana wawe wamuvyara wakwishimira ko bamusambanya? Banzo ndidega tugenda. Nimba umwana utishimira ko bamusambanya uzabireke, nimba ubikora uzabihebe kuko ni icyaha. Kuko hose yakana umurongo wa 11 havuga ngo ubusambanye na vino n'umubira wayo w'umuci bimara ubwenge. Nukuvuga ngo ukora ivyo ntagira ubwenge, ntagira umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana niwe uzoduha kumva inzamba yakabanga Kristo aje gutora umugeni. Icakabire aba bantu babiri Yesu yavuze ngo muzabona ibara mwandyajya z'abanyabwenge byanditswe n'abafarizayo, ngo kuko mugaranira ubwami bw'ijuru abashaka kubwinjiramo, ngo namwe ntimubashe kubujamo. Abaroma igice ca 3:2 aravuga ngo abo nubwo bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa gutyo bakwiye gupfa, uretse kubikora gusa batako bagashima n'ababikora. Ariko ndashaka ndakubwira ngo ikinyoma nubwo cyo wakwiruka gute
nticigira gisika ukuri, kandi ukuri ntiguhindurwa n'imihango y'idini, kandi ukuri ntiguhindurwa n'ibyaha by'abantu. Ariko icyo shaka kukubwira, umuntu yitwa umukozi w'Imana, yitwa umwana w'Imana mu gihe ahagaze mu ishingano ry'Imana, kubwo kumvira akagendera muri ibyo akigisha ibyabamo. Kuko shaka kukubwira ikindi nacyo shaka kukubwira, Imana ntikorera mu kigare. Umwe wese azabazwa ivy'iwe yakoze. Uyu mupasiteri nimba yaraje kukurambagiza akaza kukusambanya ngo kukurondera ngo musambane, yarakoze icyaha kandi natakizwa azarimbuka. Nawe nimba waremeye ugasambana nawe nutihana uzarimbuka, kuko ijuru rizajamwe abakiranutsi. Icyaha nigihindurwa n'amatitre y'abantu duhabwa n'abantu. Umwami Yesu aguhezagire. Oya, nshimye ko uvuze ngo nimba ngo umubyeyi mwe ngaje ngakavuga ngo umwana wanjye ngo sambana n'uyu muntu, sibyo? Undi nawe akaza akavuga gutya. None se ko ari umwana, ni umwana utazi ikibi n'ikiza, sibyo? Wavuze umwana. Oya, apana, ngewe turi kuvuga nyine ku by'abana. Kuko wavuze ko ariwo byashikiye. Wenda iyi debate ya Vanessa ntago yarangira, ariko ndashaka kubaza pasiteri, akazi dukora gahuriye hehe n'idini? Akazi dukora gahuriye hehe n'idini? Nk'ubu nshobora kuba ngewe ni urugero, nshobora kuba narize hoteleri wenda guteka, ugasanga mbonye akazi mu kabari. Pasiteri arambwiye ati ntago kari akazi ugomba kugakora. Ndamuzi. Uyu mupasiteri ndamuzi, akora muri hoteli bita Foshia. Si ngombwa nyine ngo tuyamaze ko nyine nibyo. Ari manager wawo. Ko wari manager mu kabari, gute waje kuba pastor? Wakoraga ubu manager uri na pastor cyangwa wabukoze nyuma yuko uri wabaye manager? Yesu ashimane ngo umugisha. Bibiliya iravuga abasore batatu b'Abaheburayo, uwitwa Meshake, Shaduraka na Abedenego. Aba baraba abantu bubaha Imana cyane, ariko babaye kwa Nebukadinezari. Uyu Nebukadinezari ntiyizera Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ariko babayeho bashizeho babakundira ubwiza bw'Imana bababonamo. Umwami Nebukadinezari aravuga ngo aba basore mubahate kubaha ivyo ndya n'ivyo nywa. Ariko aba basore kuba bari bazi ID yabo, bari bazi ico bakire n'ico bari, baravuga bati twemerere tumara iminsi 10, nubona twahindutse tutagisuku tuzabirya. Ariko Bibiliya iravuga ngo aba basore bagirirwa neza, baba beza kurusha. Haciye iminsi abo bakurana barabagomera, bamaze kubagomera batanga gahunda ko bababoha babaterera mu itanure ry'umuriro. Ariko Imana irabasanga kubwo kwitwara neza no kutivanga nabo. Shaka kukubwira, gukorera mu banyabyaha ntibisigura ko ukora ibyaha nkabo. Kandi uretse n'ivyo, akazi dukora hari ubwo Imana iguhamagara ikaguhamagarira kugenda ube umunyu n'umuco w'isi. Ushobora gukorera aha hantu ntukore nk'ivyo abandi bakora. Akarorero, ukorera mu kabare, abandi banywa inzoga, abandi bariba, abandi barasambana, abandi birwa, ariko wewe bakubona kugira ubwizigirwa, akakubonamo imbuto y'Imana, ukaba umunyu n'umuco w'isi, bikanatuma ukabwira abandi ko ari ibyaha. Ivyo hari igihe Imana ikure kugakorerayo. Hamuretse n'ivyo, si bose bahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza gusa ngo babe abarewi. Hari abandi bahamagariwe bavuga ubutumwa, ariko bakabaho. Paulo yarasona amahema, yavuze ngo ubudakora ntakarye. Urumva? Ikibazo si ugukora, kuko ntuba wabyize kugira ntuzobe. Jewe ndumuhoteriye, nize hoteleri tourisme, ngira amakonsultance, nzi guteka, ndanabikora, ariko ntibihindura ko ndi umukozi w'Imana kandi n'ubu ndacayikorera, kandi sinzayivaho ko narayibonye, narayikozeho, sinayibwiwe. Si Imana nabwiwe n'amadini, ndayizi irahari kandi ndayizi zahoraho, ntihindurwa n'ibihe. Rero shaka kukubwira ngo imihango y'idini n'akazi dukora ntabwo bihindura ukuri kw'Imana, ahubwo baza umutima wawe ngo mbe wa mutima ukorera gushimwa nandi ivyo nkora byose. Ese wa mutima hamwe wopfa wojahe? Kuko ku rurembo rw'Isiyoni Imana izi ubumote bwayo n'ishusho yayo. Umwami Yesu aguhezagire, sinzi ko ndakwishuye neza. Pastor, n'ubu uracyabikora ibijyanye na hoteleri, n'ubu kiri pastor? N'ubu ndabikora, ndagira management, ndagira amakonsultance, ariko kuva nitwaje ku myaka 52 sindigaranywa inzoga. Kandi mfite umuntu akubwira ko ufite umugore n'abana 4, mfite imyaka 52. Ndabikora, ariko sinakubwira ngo ugiye kubikora wifatanye n'abakora ibizira. Ariko hari ibyo ntakora, sinaje gukorera muri boîte, sinagohorera muri night club jewe.
oya hari ibindi nakora rero ariko nivyo iyo uhawe akazi habaho kubaza Imana ngo ese wamana we ngene zoba ndi kumwe nawe kuko ntabwo pastor ari waku pastor arakurera akakuyobora ariko nawe hari umwanya wo gufata umwanya w'umwihariko ukavuga ngo Mana mbega ubivuga hiki Imana iragusanga kuko birivaho ni mwasa bihuje n'ubushake bwanje nzabikora umwami Yesu aguhumugisha Vane washubijwe ibintu byose wabajije urumva nta kindi kibazo cya nyuma wumva usigaranye ngo dusoze sha nyine sinzi ukuntu nabikubwira gusa njye ntabwo nanyuzwe gusa ikiganiro cyaba kirekire tuzafata undi mwanya mbimubazeho njye ntabwo ndanyurwa kuko ukuntu nyine ibintu njye nyine ukuntu mbyizera nuko numvisha uwo mupasita bimbwira ni ibintu bitandukanye njye nzi yuko Imana ikorera mu muntu bitewe nuko yizera sibyo Emi nimba nizera nkavuga ati wowe Emi nkizera nkavuga ati Emi azaba umunyamakuru utarabawe ndabyizera ko sindabibone ko nyine ndabyizera gusa ibyatinda ariko bizaba nimba mvuga ati ngiye Vanessa nta muntu ngira nabi mu mategeko 10 y'Imana ngibiki nibiki mu mategeko 10 y'Imana nta kintu ndica mu mategeko 10 y'Imana bakambwira ngo amategeko ni 300 nangahe kandi ntayazi nzi 10 nese wambwira gute ko ari icyaha ibyo ntabwo ndabisobanukirwa gusa ni iby'Imana Yesu ashima cyane reka mpereze ngoma ndakwishira kuri iki kintu umukobwa w'Imana ndashaka ndakubwira ibanga rimwe iyo wegereye Imana Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera amategeko yanje nanye nzabasabira uwundi mufasha ngo nabazaho azabigisha ibirengeje ivyo nabigishije wewe gushika uyu mwanya ico uhamagarirwa nukwegera intebe ya Yesu ukegera ibirenge vya Kristo ico shaka kukubwira nuko warengera ibintu byo gupinga no kuraba abantu ukumvira Imana ukegera ukuri kw'Imana ugahinduka ahasigaye ukavuga ngo Uwiteka nyemerera mwuka w'Imana umunzanire umpe abane nanje ampe kumenya ninda gato rero nkubwira ngo ikindi shaka kukubwira ni iki mukobwa we nuko nagenda kubwire ngo utizeye Yesu ubwira ikimurenge muciwe nakubwiye hari imihango y'idini muri katolika hose imihango bavugamo muri pantekote hakabiyindi ariko kuri kw'Imana kuvuga ngo ni jewe Yesu Kristo inzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo ari Mariya nzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo ari abamarayika n'aberanda ntabwo ari kwikubita imbere y'ibishushanyo ntabwo Imana ikorera mu kigari ibi ubaherutse kuvuga ngo Imana ngo yahariye abantu bose kubwo gutanga Kristo Imana iri ku ntebe y'imbabazi n'iyisaha abantu uyu munsi wakumvira Imana wagenda wakira Yesu ese ntiwakwakira Yesu n'umwami n'umukiza ukagenda usengewe ukamwakira Yesu ukihana ibyaha ukandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo byaba byiza bigakunda ivyo udashobora gusigurirwa n'abantu mwuka w'Imana akagusanga akakwigisha ibirengeje Yesu ahabwa icubahiro umva banze ngubwire Emi njye ikintu ntemera na n'ubu ntaremera nimba nizera Imana njye nizera Imana rero kuza kumbwira ngo ibyo ntazi ngo nabyizera ntabwo nakizera ibintu ntazi twizera ibintu tubona njye nzizera Imana se urayizi nta niyo nzi gusa nyine ndayizera kuko nyumva mu bitabo no kubona nayizera n'umutima ngo bati Imana ibaho yarandemye ninunze gutya na gutya ndayizera sibyo ariko umva nkubwire ndatuvuge umva nkubwire Serge suku gupinga cyangwa ngiki ibumbwiye uri umupasiteri ufite kwizera kwawe nejo nzahura n'undi nawe ambwira ibindi nakubwiye muri ya revo nakubwiyemo ngo Vanessa ngo ryamana n'umupasiteri ngo uzabona iki ngo Vanessa ngo gira gutya ngo Imana ngira kwizeye ngo ibiki n'ibiki uko ubimbwira n'undi nzahura n'undi abimbwira rero umva nkubwira ngenza nizere mu mutima wanje nta bintu byo kwizera abapasiteri nibyo ndashaka Yesu ashima cyane uzoreke kwizera abapasiteri wizera ijambo ry'Imana rero icyo shaka kugubwira ni iki ubu nyene uje kuvuga ngo Imana ntunayizi isoma mu bitabo ariko ubwa mbere wavuze ko umwana wawe wamutwaye mu cyumba c'amasengesho agasengerwa gatabagwa Yesu uranyemera yose ntuzi wamukijije ni Imana nyine ndabyemera niwe urumva rero wihanoje kubesha ngo ntuzi Imana urayizi ndayizi kuyizi ndayizi ahubwo umva nk'ubwenge ikintu ntumva nukuntu umuntu ambwira ngo nkora ibintu bibi njyewe umutima wanjye umamiriza ko nkora ibintu byiza Yesu ashimwe ndakubaza ikibazo kimwe ubu gusambana ntuzi ko ari icyaha gusambana ni icyaha none ubonye umuntu abikora umwe akubwiye ngo ubikore uwundi akakubwira ngo ntubikore muri abo babiri ntiwumva uvuga ukuri n'umbwira ngo simbikore kuko ari icyaha
none ntiwumva wowe wakurikira, none inyishu nakwishuye wumva zidahuye n'uwo wakubwiye ati ntugasambare n'icyaha. reka ngusubize ngo pastor, njyewe nzi ko abapasiteri ari abantu Imana ibonekera, ari nyine ari abantu Imana yadutumyeho. Nimba nizera ko uri umupasiteri, ikintu cyose wanegeka nagikora, kandi watumwe n'Imana, kandi nizera Imana. Yesu ashimwe. Ndashaka ndakubwire, ubu yakubwira ngo uze kwica umubyeyi wacu uja kumwica? Hoye bishoboka ari umupasiteri wembwe kandi nzi ko yatumwe n'Imana. Yesu ashimwe. Nashaka tuganire kuri iki kintu kimwe, urengere amarangamutima, urengere no kuvuga abandi. Nashaka ndakubwire ijambo rimwe ryonyine, turengere uvugane na jewe pasire na Serge muri uyu mwanya. Nese wakwizera Yesu Kristo uyu munsi ukamwakira ukihana ukandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo? Njyewe Yesu Kristo ndamwemera nk'umwami n'umukiza wanjye, njye Imana ndayemera ijana kuri yindi. Rero Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye bose bahawe ubasha gukwitwa abana b'Imana. Bibiliya iravuga muri Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 uravuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutagira ubwenge. Ubwo wataye ubwenge ukibagira amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ngo izaguta iteka igutere n'abana. Ese ntiwakwizera Yesu uyu munsi ukamwakira, byanakunda ukatura nkagusengera Imana ikamanura imbaraga z'umwuka wera, ikaba yisigara ikwiyigishiriza? Umva nkubwire pastor, nitubeshyanye sibyo? Njye nizera Imana n'umutima wanjye wose, kuko n'umwami n'umukiza wanjye. Njye nankore n'ibitangaza ngenda bizi nanatangamo nk'ubuhamya, njye ndabizi neza ko nizera Imana. Ariko njye ikintu nizera nta nakora, ntago nazi imbere y'umupasiteri ngo nature. Gusa Imana iramutse imbonekeye ikavuga uti wowe Vanessa atura, nabikora. Ariko kumbwira ngo umuntu w'umupasiteri azamwe ngo Vanessa ngatura, umbwira ngo turyama n'umupasiteri nkabona undi kamwe ngatura, oya. Reka ngoma ndakwigishe, ntabwo kwatura nta na hamwe muri Bibiliya handitse ko twaturanira hagati y'abapastori. Uze gusoma Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 hava ngo ni mwaturanira ibyaha kandi musengeranire kugira mukizwe. Ni ukuvuga ngo iki? Turengere izina pastori, hariho kuri kw'Imana kuvuga ngo ni mwihane mwaturanira ibyaha kugira muhabwe agakiza. Rero nashaka ndakubwire ngo ibyaha wavuze ngo nturenga by'amabwirizwa 10. Nashaka ndakubwire hari ibindi byaha abantu bakora, kuzitirira imbabazi naho vyanditse muri Bibiliya. Uranyumva? Bapito kuzitirira imbabazi muri ry'amabwirizwa 10 kiretse kuvuga ngo ukunde mwene so nkuko wikunda wewe nyene. Ingenga bitekerezo naho zanditse muri ry'amabwirizwa 10. Nashaka ndakubwire ngo gutobora amatwi kugira atatu yaje nta na hamwe vyanditse, ariko birivuga ngo genda mu bumunyu n'umuco w'isi. Ikintu cyose ubona uzakora utagiha umwana wawe cyangwa utacigisha umwana wawe ugihunge. Icya kabiri nashaka ndakubwire nuko nagira sozereze kuri iri jambo, inzira n'ukuri n'ubugingo ni Yesu Kristo, kandi nyuma y'urupfu nta gakiza. Ikindi nashaka ndakubwire, Imana ntabwo izaca urubanza iravya amatitre y'abantu. Icyaha citwa icyaha ugikoze wese n'umunyabyaha, uba reverend, uba pastor, uba bishop, ubura umunywara umuguru umara y'umusambanyi, iyo ukoze icyaha icyo ari cyo cyose citwa icyaha n'igihindurwa n'izina ry'umuntu. Kandi ku munsi w'urubanza Imana ntizaraba amatitre, umwe wese azabazwa ivyiwe yakoze, kandi utakoze ibihuje n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu no guhereza nkubwira ngo ese witeze ingororano nki? Ariko uyu munsi birashoboka, uyu munsi wawe impamba, uyu munsi agakiza kakaba, ariko icyo shaka ndakubwira, ndasaba Imana yo mwijuru ishishikari gusange ashangira ndakubwire ngo inyuma y'urupfu nta gakiza. Kandi umunyabyaha umwe wese Imana izomuhana, kandi azoterwa mu kiyaga caka umuriro, umwami Yesu aguhumugisha. Shavava ibintu afite ni hatari, ariko gusa reka uremeye nturemera cya kwanza ubanza upfukame bagusenge. Oya umva banze nkubwire nakubwira ngo ndemera, ngiye ndizera mu mutima wanjye, ntabwo wambwira ngo ndemeye. Nemera mu mutima wanjye nyine kuko nizera Imana. Rero nta muntu uzambwira ngo nansenge, nyine azansengera kuko nyine bikwiye, ariko nyine nta kibazo. Ngiye nta kibazo mfite mu mutima wanjye, nta muntu ngirira nabi, ntawe nuka, ntawe njyana nawe ibibazo, ntawe ndoga, ntawe ngirute. Rero ngiye numva mu mutima wanjye nejwe, ndejwe meze neza, ubwo yansengera mu masengesho mfite hakiyongera hayandi. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga muri Ezekiel igice cya 3 umurongo wa 17 gushika 21 havuga ngo nubwira umunyabyaha ngo uzapfa, ngo akanka kumvira ngo azapfa, ngo nimbwira ngo ugende ubwire umunyabyaha uzapfa ukanka kumuburira ngo azapfa apfiriye mu byaha byiwe. Wewe nakubwiye ukuri,
amaraso yawe Imana ntizayambaza. Icya kabiri nashaka ndakubwire nuko umuntu wese afise umunsi, ariko ico nkunda ni Imana. Aha nateye imbuto, igisigaye nuko mwuka w'Imana dusenga akaba ari wakurikirira ijambo rikagira ububasha n'ubushobozi bwo guhindura. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye kukuganira ikiganiro mwene data. Nyemerera mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyose cyavuga iwantu kitakuvuyeho cugagwe mu izina rya Yesu Kristo ntigire ubasha n'ubushobozi. Nyemerera Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ubushake bwari bwo buganza. Reka unyemerera abazakumva iki kiganiro kizagira ububasha bwo guhindura. Nyemerera uyu mwene data yumvise iri jambo rimuhindure, imbaraga z'umwuka wera zimanuke zimushire mu imbuto ahinduke, yihane bikunde Kristo azoza kugorera abagukoreye usange twiteguye. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Shimiye abantu bose babaye hafi y'iki kiganiro, shimira n'iyi televiziyo yaduhaye amahirwe yo kuganira, ariko ndangiririza kuri iri jambo mvuga ngo Yesu Kristo ari kwirembo, aje gutora umugeni yakoye amaraso y'igiciro, kandi umuntu wese atazoba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo azoterwa mu kiyaga cyaka umuriro. Umwe wese abaza umutima wiwe ngo mbega hamwe wopfa wojahe. Shalom, umwami Yesu abahezagire. Bye.